Iyalah doa Rasulullah. Lamun ibu dihina ku tetangga, dihina ku dulur, menang kasusah. Insyaallah hati sedih, hati pararus. Baca doa ieu. Asku ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin. Pasti itu apal. Ayo turutan kabehan. Asku ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin. Pasti poho deui bae. Namun TikTok maapal. Cek Rasulullah, asku ilaika du'fa quwwati, hanya kepada engkau ya Allah aku mengadu lemah kekuatanku ya Allah, wa qillata hilati, sedikit kemampuanku ya Allah, wa hawani 'alan nas, dan dari sepak terjangnya orang-orang Taif. Anta rabbul mustad'afin, anjeunlah hiji zat anu bisa dipenta pamuntangan bikin jalma-jalma anu dhaif seperti kaula cek Kangjeng Nabi. Masya Allah. Geus ibu bisi di carekanan ku salaki, dosa nage pamah teu kebluk polo. Asku